Pozdrav ljudi moji, danas nastavljamo serijal na epizodu 2 Diktator Snopis. I želim napadnem, pošto da bi otprilike pola Evrope bio, odnosno skoro cijela Evropa bila moja, želim otvoriti, mislim da je Finska, Norveška i Švedska, Irska, Belgija, Italija, Španija, Portugal, Francuska i Belgija je sve u Evropu, kako ja znam. Pošaljimo 93 produkta. Ja planiram da napadem neku jaku državu, a pod jaku državu mislim na neku koja me neće ubiti. Zvoni friendly rebels imamo tu rebel. Ovako ćemo. It's independent. Ima 100%. Znači 100 moram imati da priramo. Kako je sve. Znači puno para ovdje. Sve pare ovdje. Imamo se 30 sati kasnije dok ja dobijemo sve ove pare nazad. To možda da dobijem jednom možda ovo kupim, da su imali 30 sati kasnije. Da se vidjeti opet. Evo nas, nekih 10 minuta kasnije. I idem sada ovdje Rebels 2, a imam toliko. Skupili smo 100, sad napadamo. 100. GG Stanley za Francusku, a za mene nije GG Sono. Za mene je super, za mene Only. Ubijamo ove Francuske. Kao što znate, mi pobjeđujemo. Samo at war. Friendly rebels. Što mi plaća na budu neprijatelj. 58, 99, ti ćemo ne govorit. Von. Idem sad ovdje produktivno. Lepijamo 90. Slovenija 25. Škap Slovenija ti. Nek to, ali et. Nek mi nackne. Koliko 70. Što mora biti 70 za Tursku. Sve ovo što vidite na ekranu je moje. Sve na ekranu što vidite. To je sve moje. Sve ovo, samo rose. Ali opet moje. I idem napasti, imam neku malu državu. Imamo Evropu. Sve su jake. Tako da ljudi, to je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite like, subscribe se, uključite notifikacije, ne propustite nevjerovatne videe koji izlaze svaki dan.
like, subscribe sa uključenim notifikacijama. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!